o ka moraka motseng wa gagwe na ungenza amaphutha lekhaya ufune ukujabulisa thina bopastor nabazalwana abanye nabafika kanti ke manje ke ubaba abone ukuthi lo musimfazi wesonto lo ayisimfazi wami o se ka ba dia phoso ge go fitlile rena bo pastor kgaba baruti gore mosadi montate a feletsa bona re mosadi wa kwa baruti ga ise wa noma ngizihlalele ngaphandle lapha ngiziselele indrwami emzinami kwavela ikholwa lakhe yeyi uyangirasela mani batsho ngiyokuhlala ngemva kwendlu le ge ke ituletse motseng wa ka ke nwa ge go ka tswelela modumedi wa gagwe fela o re wa nrasetsa ke go nwela ka moraga ntlo hey amen amen kuko konke lokho ukwenza uyathandaza dintho tseo ka moka o di dia wa rapela kwesinye isikhathi uba neenkonzo zakho ka zokumthandazela nako e nngwe o na le ditiro tsa go mo rapella uwedwa o le nosi ukhulekele nalezi zinto zakhe o rapelle le jwalo le ba gago uwedwa o le nosi kodwa wena bese umphatha ka ga o fetsa motshola ga bose malibonke igama lenkosi ga le lebogo leina la morena uNkulunkulu anibusise morena le segofatsa ngizama nedi ukubeka kahle kodwa kunezinto ongakhona ukwenza le verse leli ongazingeke uzifune emzini wakho ngiyathinta nje ke a kgwata fela gona le dintho go ka latella vese tseo soka o di dia mo motseng wa gago naku ngungeni out nok kanzimande ekhaya go tswella auti ko motseng ko ga nzimande knock hayi nali battery le moto man umdala Derek mdala nzimande nginike 50 rand nje kuphela a khehla bra nzimande battery she ke a rekisa mfe 50 rand fela mamnzimande na ishukela nkosi yami mani awu uyabona musisaka lonke leshukela na unginike i15 rand nje awu futhi hayi uyakholwa wena uyazikholela uyadosa inyanga yonke ngalo lesaka leshukela nema nzimande sukiri she fela ga o ka mfa 50 rand khwedi ka moka ya fela nje wena ubona ukuthi lo muntu lezinto uzijontshile wena ga o bona re motho ntho tse o di utswitse awubona ukuthi mhlambe lezi zinto lo muntu uyothenga ama drugs ga o bona re motho o nyaka go reka di drugs uyayithatha lezi zinto uyazingenisa lapha endlini wa di tsiya o di lokela ka ngwakong ufuna ukulungisa uakhani o nyaka go lukisa akhani wathatha weba okuthile wayokufihla endlini yakhe autswa se se rileng a go se fihla mo ntlong ya gago wabulalisa indlu yakhe yonke a bolaisha ntlo ya gagwe ka mo uNkulunkulu akafuni ngamakhaya ethu modimo ga a nyake ka malapa a re into uma ungayifuni ekhaya khuluma ukuthi ayifuneki lapha ntho ge o sa e batle lapeng bua gore ntho e ga e batlege lapeng ukhulile ndodana yami sowukhulile ngiyakubona ulisokana ukhulile moraka o godile ka go bona re setse o godile na ufuna ukuthatha akekho umuntu okwalele ukuthi uthathe umfazi ge o nyaka go tseya mosadi ga gona motho go ganetsang go tseya mosadi mara kuthi la kwamla e fela mo motseng o wa ka ungena no Doris o kana le Doris ngone no Sophie Sarafina kusasa ka moswane ke bona Sarafina ene futhi ngena la dining room nilala endlini apha le kena dining room le roba le ntlong umrazana lo angimazi ngwanenyane o ga ke motsebe kwatsha kwacima kunjenje nje go a godimo le fase go ungena naye la of umrazana ungena nama owekhaya apha goba le kgarebe le tsena le bashimane mo lapeng hayi khona lapho nyani sivele siyaroropa mo gone di ka se loke mo khuluma nabo abantwana bakho hlala nabo phansi bolela le bana ba gago dule le bona fase uma kungibaba unamandla wokushaya istem ge o le ntate o na le ditokelo tsa go betha stem inkinga ingaba khona kumama uma ubaba lezinto azivuma wena ma uyazikhahlela yena uthi kurege kumntwana lo bothata bo ka ba go ntate ge ntate wena mme o gana tse ding yena di dumela kodwa uma kungibaba unamandla wokuthi no e fela ge le ntate o na le maatla gore a re no awufuni ukuxabana noNkulunkulu ga o nyake gore wena o lwe le modimo kodwa ongakhona ukuzilwela kuzo tshela uNkulunkulu e fela ge o sa kgone go telwela go tsona botsa modimo malibonke igama lenkosi ga le lebogo leina la morena khona la kuJobe 22 verse 23 Jobe 22:23 22 verse 23 uNkulunkulu akafuni next usho ngale khaya lakho modimo ga batle selo ka lapa la gago uNkulunkulu akafuni lutho modimo ga nyake selo ufuna ukuthi sihlale emakhaya modimo o nyaka gore dule mo malapeng ene ufuna ukuliphatha kwakho naye uNkulunkulu abe involved ekhaya lakho o nyaka gore ka tsela yo o tsholang lapa la gago ka yona abe gona ka gare le yena 22 verse 23 ge o ka boela go ramatla ohle o tlo go bušetša sekeng ge o ka fediša bobe jo bo dirago ka ga gago no 20 wo ya 23 wo bobe obudirang kai ka ga gago ka gabo gakho lisho njalo eh okay isizulu sithini
Uma ubuyela kusomandla uyakwakhiwa. Uma utedisa okubi kude etendeni lakho. Ayish Nkosi yami. Uma ubuyela kuJehova uzisola uNkulunkulu uzokwakha akuqinise akusiza kunika amandla ekukholweni nasempilweni. ge o boela go morena o te tshola modimo o tla go aga go godiše le mo moreneng Kakhulu uma udedisa kude konke okubi okubonako ethendeni emzini wakho akudede kuye kude konke okubi. gagolo go fela ge o ntšha bosula ka moka bo boleng gona ngwakong wa gago Okungaphezu kwamandla akho somandla ukhona. tse di le go godimo ga maatla gago modimo o gona Tshela uNkulunkulu akusize. botsa modimo a go thuše uNkulunkulu akafuni ngamakhaya ethu. modimo ga a nyake selo ka malapa a Ngendlu rena. yethu ukuthi iphatheke ibe nezinto ezingafanele. ka ntlo ya rena gore e seka ya ba le ntho tse di sa swanelago Balibonke malenkosi. le lebogo leina la morena Asingene kwenye section. ga re kene sectioneng ye nngwe Asiyeke lapha emakhaya ke manje. ga re e tlogele malapeng ge Salifunda lelizwi ake sibiyele kilo. Sesiya lapha emakhaya lawa uNkulunkulu asinikeze wona. lentšu le bue re lebadile re ya malapeng ao modimo a re file go ona I'm sure niyakhumbula niyazi ukuthi uNkulunkulu kunethuba afike kakho. Kulendlu uyangena uNkulunkulu. le a gopola re go na le nako moo modimo a fitlha go gona ngwakong wa gago So ufikile angithi nedwena wazi. o fitlhile le ge wena o sa tsebe Angithi kunevesi siyalifunda elithi go na le vese eo re e badile go ye reng niqaphele ukuthi ningenise izihambi laba banesidingo le hlokomele gore le tsenye baeti bao ba na le ditlhogo ngoba abanye bangenisa ezindlini zabo izingilosi kodwa bona bangazi. gobane ba bangwe ba tsenya manyoloi ka ntlong ya bona ba sa tsebe Siyalazi mos lelo verse le. e tseba vese eo So ngaphandle kwezingilosi ntle le manyoloi noNkulunkulu le modimo uyasuka kulesihlalo sobukhosi. wa tloga sedulong sa bogoši Angazi ukuthi uhamba ne-entourage ithimba leingilosi na. ga ke tsebe gore o sepela le lekgotla le la manyoloi Uyazikhethela futhi sometimes angathatha 2 3 4 5 6 7 10 yezingilosi ahambe ayekakho ayokuvakashela. yena wa tikgethela go ka dia gore sometimes a tseya ba babedi go ba bararo a ye ngwakong wa gago Ngisho uNkulunkulu. ke tsho modimo Kune banya bo pastor nabafundisi vane bafundisa ukuthi hey bomama nezitsha nangenanilala phela senidlile washani izitsha. go na le baruti go ba bopastor ba ba rutiša gore bomme before le ya go robala hlatswang dibjana Ngoba uNkulunkulu uzawufika phela athole izitsha zingcolile sekugcole namaphela uthe ngizazi kuwasha kusasa. gobane modimo o tla fitlha bosigo le robetsa gwetse gona le maphela le dintho ka moka gore o tla di hlatswa ka moswane Uyeza musikuzokala ngathi inganekwana isitori angithi. seo se kwagala e ka re ke story But truly for sure e fela bonnete uNkulunkulu yena modimo yena himself yena ka boyena uyasuka kulesihlalo sobukhosi esisibonile. wa tloga sedulong sa bogoši seo se re se bonego Akhethe nje ikhaya angalivakashela a kgethe motse fela yo ka o etelago bese uyalivakashela. a fihle moo Amen. amen Genesis chapter 18. Genesis chapter 18 Genesis chapter 18. chapter 18 Genesis uNkulunkulu uyavakasha. modimo wa etela Genesis 18 qala ku verse 1 ugcine ku verse 8. uJehova Ufunde nesihloko. o bale le setlhogo Niyangibambezela. Mina sisihloko. 18 uJehova wabona 18 kunesihloko. Genesis 18 kunesihloko. go na le setlhogo Genesis 18 abrahama o holofetswa morwa Right? Hamba nayo wena. morena o ile a iponagatša kwa abrahama mehleng ya mekgethwa ya monare abrahama o be a dutše mojakong wa mašošo wa mošaša wa gagwe malaong ya ge letšatši le fiša tšhiritšhiri Yeah? ya re ge a iša mahlo a bona banna ba bararo ba eme moo ge a ba bona a kganyelela go ba gahlanetša a ba obamela fase a re ba rena hle sempheteng
nna mohlanka wa lena a ke yo le tšeela metsi le tle le hlape maoto le khutše fase ga sehlare ga mohlare wo verse 5 chubeka ngiza kumisa ke tla ba ufunda verse bani manje verse 5 bala ke tla ba ka letlela le dijwana tša go lapološa ka tsebo tšwela pele ka leeto la lena ka gobane le fetile mo lapeng la mohlanka wa lena ba mo fetola ba re go lokile abrahama a go fela mošašeng a re go Sara a go faotše mokotlana wa bupi jwa mothumi o bodubi o apee dinkgwa ke mo a kitimilego mohlapeng mme a kgetha namane ya lerujana ya go nona a e neela mohlanka mme yo a itlhaganela a e hlaba abrahama a tšea lebebe le maswi le namane a di beya pele ga banna ba le ka moo fase ga mohlare ba ja yena a ba emaemela verse 8 ne danki funda ke ngesizulu isizulu sinaso sihloko uJehova uyamhambela uAbrahama awuphinde lapho sizwe kahle Busheletse. ngubani lo vakashela uAbrahama ke manyao a etela go abrahama uJehova uyahambela uAbrahama hamba nayo ke mamshabela uJehova wabonakala kuye ngasema-oki aseMamre ehlezi emnyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini nangu lo mzalwane shuo moena yo ngoba okubalulekile ngekhaya gobane seo se le go bohlokwa ka lapa yilokhu bokukhulunywa ngawo isikhulumo sokuqala namhlanje umvangeli Mahlangu ke seo se boledisa pele mogweledi Mahlangu a boletse ka kanye sona nesikhulumo sesibili Le seboledisa bobedi. Pastor Mahlangu Pastor BP Mahlangu injongo kaNkuluNkulu yokuthi kube nekhaya sihlale emakhaya maikemisetso a modimo ka malapa gore re dule malapeng uzwile musukuthi siqale kuye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngenjani indlu enizongakhela yona la ngizoresta khona ngizophumula na modimo re ke e jwang ntlo yeo le ka nkagela go yona ke khutse mo go yona na uNkulunkulu ufuna ekhaya lakho uphumule kube nokuthula peace of mind modimo o nyaka gore ka ngwakong wa gago go be le khutso verse 1 futhi phindela kulo verse 1 mama Shabala uJehova wabonakala kuye ngasema-okini aseMamre ngibani lo obonakala lapha kuAbraham ke mang yo wa bonagala go abrahama lithi ngibani uJehova okay qhubeka ehlezi emnyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini uhleli kuphi lenceku yenkosi Abraham uhleli kuphi mohlanka wa morena Emnyango. abrahama o dutse kae emnyango wani wetende uNkulunkulu uthe yakhana amakhaya enu nihlale khona morena o itse agang dintlo tsa lona le dule go tsona njalo nasifika kakho awukho wena wena jwalo ga re fitlha motseng wa gago ga ogo noma ushayisile emsebenzi awukho enkonzweni awukho ekhaya awukho usemaroundini njalo le ge o tšhaisitse mmerekong ga o yo lapeng o di roundong wena uNkulunkulu uthi yakhana amakhaya nihlale kuwo morena o re agang malapa le dule go lo ona mzalwane uhleli phambi kwethende lakhe moena yo o dutse pele ga tente ya gago kwase kwenzekani mamshabalala waphakamisa amehlo akhe wabuka bheka amadoda amathathu ayemi phambi kwakhe wathi ukuba awabone wasuka emnyango wetende wagijima ukuwahlangabeza wakhothama kunento emtshelako emsayinela kuAbraham go na le seo se mo saenela go abrahama ukuthi kuhlale kudlula abantu la gore go na le go feta batho mo kodwa lamadoda amathathu e la fela banna ba bararo bang hayi ngibona ngathi ngamanye ke bona ka re ke ba bang malibonke igama lenkosi ga le lebogo leina la morena uthi mafika lamadoda ashaya sengathi afuna kudlula kani ayazi ukuthi eze kuye ashaya ngathi ayadlula kancane banna ba ga ba fihla go yena ba etsa e ka re ba a feta ganyane wagijima waya kula madoda a kitima ya go bona banna bao wafike wawa phansi kuwo a fihla a wa pele ga bona lalela ukuthi uthini utlwelela gore o reng fundi ba wathi Nkosi uma ngifumene umusa emehlweni akho mawungadluli incweki hayi khona mani kuthiwa lamadoda mangakani gote banna bao ke ba ba kae
kuthi zomangaki go thwe ke ba bakae kodwa nafika kiwo awe phansi uthini ga a fitlha go bona wa fase o reng uthi nkosi uri murena uthi nkosi uyabona ukuthi kukhona okhona la wa bona re o gona o leng gona mo. bathathu kodwa kukhona okhona ba bararo e fela go gona ya leng gona ehe malibonga igama lenkosi ga le lebogo leina la morena qhubeka tswelela makulethwe ingcosana yamanzi nigeze izinyawo zenu niphumule phansi komuthi ngizolanda ucezu lwesinkwa nithokozise izinhliziyo zenu andukuba nidlule njengokuba senifikile encekwini yenu athi yenza njengokusho kwakho uAbrahama waphuthuma etendeni kuSara wathi shesha uthathe amaseya amathathu empuphu ecolekileyo uyixove wenze amaqebelengwane uAbrahama wagijima waya ezinkomeni walanda ithole elihle elinonileyo walinika encekwini yashesha ukulilungisa wathatha amagqanga nobisi nethole ebelilungisile wakubeka phambi kwawo wema ngakuwo phansi komuthi ahla malibonga igama ga le lenkosi lebogo leina la morena esekulungiselelo uAbraham wagijimela endlini abraham a kitimela ntlong lokusebenzisana okukhulume ngako emini tshebedišano eo go boletsego ka yona mosegare kubaba nomama ekhaya mme le ntate lapeng nazingane nabo bonke abasendlini le bana le ka moka ba ba leng gona ntlong uthi Sara phela nazi ivakashi ngaphandle o re sara ba eng shiba ka ntle yenza kanje nakanje yenza lokhu nalokhu nalokhu etsa sela le sela mina ngisagijima ngisaya endle nna ke sa kitima ke ya ka ntle i-rich le ndoda phela yimillionaire monna yo o humile ke mohumi ufuyile kakhulu o unezisebenzi na le leruo monna unezinceku o na le batlhanka wagijimela endle a kitimela wakhomba isithoka ithole a supa namane watshela inceku ukuthi akalungise kanjani a botsa motlhanka gore a ilukise jwang kwalunga konke noSara ubusy baqeda bakulungisa ukudla ba lukisha le sara le ena a lukisha ba fetsa dijo wase kulethwa ngilomnumzane go tliswa go monna ya tlhomphegileng ezinye izinto zinjalo Pastor Mahlangu umnumzane uyakhona kuzenza tse ding ntate Mahlangu motlhomphegi wa kgona go di etsa umnumzane waziletha wanikeza le ivakashi zakhe lapha ngaphandle emthunzini isihleli khona wazinikeza motlhomphegi a tlisha go ba eng ba gage ka fase ga motlare lithi iBhayibheli zakwamukela ukudla bebele re di amogela dijo zadla tsaja uyifunde uqhubeke le ndaba lamadoda ayi2 izingilosi lo yi1 uNkulunkulu o e bale o tswelele le yone banna ba bararo ba babedi ba bona ke manyoloi wa boraro ke modimo uNkulunkulu wafika kwaAbrahama bamphakela ukudla modimo a fitla go abrahama ba mo solela dijo wenza njani a etsa jwang wadla a ja vuka ngekhaya lakho o tsoga ko lapeng la gago uNkulunkulu avalithanda alibhekile alinakile elithanda ikhaya lakho modimo wa lerata ebile o le lebeletse lelapa la gago malibonga igama lenkosi ga le lebogo leina la morena. things to remember izinto ekufanele sizikhumbule ngamakhaya ngezindlu zethu dintho tseo re tshwanetse go di gopola ka malapa le dintlo tsa rena Mshumayeli 9 verse 9 mmoledi 99 Mshumayeli 9:9 mmoledi chapter 9 verse 9 the main purpose manje sesithola ukuthi what is the main purpose kaNkuluNkulu ngokuthi ngale khaya ngalabantu abahlala lapha ekhaya yini njengoba kaNkuluNkulu ngalabantu abahlala lapha ekhaya na re gwetsa gore morero wa modimo ka batho ba ba dulang lapeng ke eng na things to remember dintho tse re tshwanetse go di gopola Mshumayeli 9 verse 9 thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyise oziphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize ngokuba lokhu kuyisabelo sakho kuloku kuphila ngomshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga kasisuthu ge o santse o phela bophelo jo jwa go sa re selo jwa modimo a go file go jona mo lefaseng o ithabiše le mosadi wa gago yena yo o mo ratago
o ithabiše le yena bophelong jwa gago ka moka jwa matšatši a go se re selo ka gobane yo ke wona moputso wa maitapišo a gago ge o sa phela mo lefaseng. hayi khona lesuthu sinezindaba ezinkulu man yasiyibeka kudlula le yesizulu sebe ya ditaba go feta sezulu. mamshabalala buyela kule sizulu Mama Shabalala. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyini. ngithe mina sesingena ngaphakathi endlini man Nna ke re kana ka gare ga ngwako jwalo. baba nomama Ntate le mme. uthi uNkulunkulu thokoza O re modimo thaba. la ngaphakathi endlini le emhlala kiyo Ka mo gare ga ntlo ya le dulang go yona. jabula Thaba le nalomkakho mofumagadi wa ngoba gago. uNkulunkulu ukunikeza izinsukwana ezithile nje Gobane morena go file matsatsi fela ba ene dilwe. lezinsuku masinyane nje ziyabalwa ziyaphela Ka pelanyana matsatsi a feta. akuthi lezinsukwana kunikeze zona Ga gore matsatsi a go file ngona. unalomkakho O na le omthandayo mofumagadi wa gago o mo ratang. thokoza ke Thaba kule ge. khaya lenu akube injabulo Ga go be le lethabo mo lapeng la lena. thokoza nalomkakho Thaba le mofumagadi wa gago. malibonga igama lenkosi Ga le lebogo leina la morena. uma bangekho ke kunabantwana ekhaya umlingani wakho sewashona cela uNkulunkulu akusize kube nentokozo phakathi kwakho nabantwana nalabantu ohlala nabo la ekhaya kube nentokozo Ge e le gore ntate wa lapeng o fitile ko wena fela le bana. Thaba mmogo le bana ba o nang le bone ka lapeng. bazalwane akukho entandweni yaNkulunkulu ukuthi ekhaya esihlala kilo kungabi nentokozo akukho ku line it's offline imoto engekho ku lining ku wheel alignment iyophela amatayera nganhlanye Ga go diege gore go be gona mo lenyalong mo e leng gore modimo ga a gona go be le lethabo yeo ke koloi yeo e tswileng tseleng. thokoza nomkakho ekhaya lakho endlini uthokoze nomkakho Thaba le mofumagadi wa gago lapeng. kulezi nsukwana ezimbalwa uNkulunkulu akunike zona Mo matsatsing ao a badile go modimo a go file ona. angithi niyazi ukuthi abanye abobaba more especially laba abaphuzayo Le a tseba re ga golo bontate bao ba nwang. abanye abaphuzi ngoba vele bathanda utshwala baphuza ngoba ziyabuya lapha ekhaya Ba bang ga ba one lebaka le gore ba rata jwala e fela le gore di a boya ka lapeng. omunye mashayisile emsebenzini kunokuthi aye straight ekhaya itaxi yabheka ukuthi kukhona behlako adlule kakhe itaxi Yo mo le ga chaisitse. A le taxi ya feta ka lapeng zoom. uyahamba itaxi man abanye uyabazi phela ukuthi bahlala kuphi Taxi man wa tseba re ba ba madula kae. nzimande sowehlile Nzimande o fulugile. dlula nethi ngisabona usibeko ngale ba Feta ka sa go bona sebeko ka bona. uyokwehla kasibeko Jim wa go fologa ka kwa sebeko. ungena kasibeko ushaya 2-3 chords O kana go ga sebeko o betha tse pedi tse tharo. ubamba isikali sembamba O notlabalala swara skale se sambamba le sebeko. nedarama afike ekhaya ingqondo seyithe ukuthi kancane Gore a fihle lapeng kgopolo kelelonyana itse fela ga mara nyana. lo baba uma nentokozo ngempela lapha ekhaya E fela ntate o gana le lethabo ka lapeng. nalo mama uma nentokozo ngempela lapha ekhaya Le mme o gana le lethabo ka lapeng. angeke apholoku lo mama adlula kunasibeko of kanasibanyoni uyoqonda ngqo ekhaya A ka se fete mme o a go feta ko ga mmasibeko or ko ga mmasibanyoni o ya straight lapeng. thokoza nomkakho Thaba le mofumagadi wa gago lapha endlini mo ntlong. Izaka 5 verse 18 Diema 5:18. iwashi lami nali phambi kwami izaka nani ama-programs wenu anesikhathi musinazi nami ngisibhekile izaka 5 verse 18 Diema 5:18. Mawubusiswe umthombo wakho uthokoze ngomfazi wobusha bakho. hayi kanti uNkulunkulu ufuna lapha endlini phakathi kulezi zindlu esihlala kizo le ntokozo iyabuya futhi Khani modimo nyaka gore go be le lethabo ka dilapeng mo re dulago. ka Sesotho verse 18 5 verse 18 diema A Sotho sediba sa gago yena mosadi yo o monyetšego o sa le lesogana just 18 nje kuphela 18 fela. ngifundele make eshabalala futhi Mawubusiswe umthombo wakho uthokoze ngomfazi wobusha bakho. seniyabona ke bobaba nani bomama ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi
lo mfazi wobusha bakho amen